Yamuna mondo che iganko nyakueberere ka igatindi ngurumono nabunwa n'abantu ntamanyiti. I've spent 3 days without sleep. Ndaikura nchiko tema kurara. Kerore bishop magusinde temonte kera kabisa. Nende ukaba osine pastor. Osoka ba father. Goikumanye nk'abantu bari okura. Mbara wabali na William Ruto, mbara wabali na Raila, mbara wabali na Matiang'i, mbara wabali na Kalonzo, mbara wabali na Maraga. Njera teyo oratene n'uru musimamo. Nche government ngo support. Nyebeke ebeziri yawo. Kyakogera gugotene njere ngabune yokuru musimamo ngo salioro bwa matebuago na bali okura. Toirenga ne constitutional rights ye pastor bishop gote na support on the West. Yes, it's okay. Lakini tu base ku attack olionde. Ngangura mole Matiang'i. Kole gusi. Ngora mole mondo gete. Mbaro bafuasi baya bale kanisa yao, e parish yao. Asole. Igo tu base ku kriti musimamo gogorama abandi. Bishop Mairura Moisonde iga mogeta gatabanga. Akota yaba America bali ngumbunga. Chimobera abo simule ne American citizens. We don't care what you are saying. Stay there. In Nova America. Kakwebanga naba Kenya wara America, some of them vote in the country. Abande bako konya ba Kenya babo Kenya ga. Akaburuka mpaka Matiang'i bunali ngumbu bona nerabero. Akamau chaka kurwe list buna Ruta mukolere vintebyo. Akaoroki kabisa muna Ruto baba tu usianubia. So abananchi bakagechukwa. Abananchi bakagechukwa mo especially vijana. Mwe wakati yabaru ndu na bantata maiti. Abunire na bantata nyakora. That is how youth operate. Mbao chegia vijana vya Kenya mbio chegia. Lakini goko bachegia maskani tayo. Tayo, eyokoro kumatiangi Air Force. Tayo. So ikanyalekana na bweke maene pigo tebeke maene kerana alugweta ngoliki mitandao. Bishop Mairura nabunira. So as a video yo ndagete ko baroke step by step. Ninki okubunukwa Bishop Mairura. Gose ese Bishop Mairura nyorete after chieto ko Rama Matiang'i so gotogi Ruto ke koroke. Lakini ntara kuira through ayu aso wancha nyine litukuli tangani okora chi video cyane mukwa times mukwa guzi version aso wancha kwago subscribe. That's how we support the channel yani. Can dive into this topic today without much wasting of time. Number 1. Aba sahaba Kenya boniga. Amure ko support Matiang'i, especially kuri abagusi. Igo manyenga onyogo kwenda against Matiang'i. The first person yuko kuna no musai. Igo ngo basaba viongozi bye kanisa ne viongozi bya siasa. Viongozi bya ndonzi. Renda sana buno ukugamba gure ya Matiang'i, especially kuri ubusiga. Ene arrangera yogora nyora amani n'abanenje. Because abasai online tukase no monitor. Ni ngori utari ku support Matiang'i. Ngori ko mu attack. Boni gantu bate list viongozi cherusha mmanyi gatanga inoro. Ngono bogabana ko boli banyamira. So the fact remains, abasai bamwire como support Matiang'i. Uno musaba mutanga ningo sababa na inchi abagaka nabangina mo support Matiang'i. Nabali viongozi karo musimamo ino lakini mora mangu Matiang'i. So attack Bishop Mairura nyoreta ya ruita sabasai. Tianga de bali tangani. Nimete bonkunyu na chiete kanisa ngati one of the parish around Gusiga iga. Abantu mbachiete ko motegera. Bakaruwa chikanzi chibaka. Abagaka nabangina bakaruwa kamotika. Na chiete in various parts. Mandu bakaruwe function yae. Lakini abasai imbalinga at the top because they came even online to speak against Bishop Mairura. Ige korokinga abasai mbatanga ine aso mustali mutu. Kukani Mairura no, don't touch Matiang'i. Mutiga kole campaign yae atari kora muna munene yara dai kora mumuntu nini umomo cheki. Number 2. Matiang'i gusi oiremedi.
onye kura against Matiang'i in 2027 renda sana ngobole umobisa bomo gusi no mobisa bomo wananchi kawaida no mobisa bomo Wasai renda sana in 2027 kogenda against Matiang'i renda sana yakora twenzi pi nduma ito bomo gusi ase Matiang'i mbobwate ngenjo Matiang'i naira na tere chikura. That is first in the list. Bomo gusi. Second, tumagusa baba sani chinguru toyo president. Lakini bado mugusi totara chamu na Matiang'i takora kiroge. So we Catholic ase bitabu nga gusi twamwire. Catholic ase bitabu gusi yamwire. Okurwani kwa mairura ngoro kikole nga omugusi ochiramu. Kuru Minnesota baka keroka gusia. Bamwire omugusi ekura yonzi pi egwako sayamu. Nakieko keraba unabona mairura kwanete chi pastor chine chakana. Chi father chine chi wetebia. Chi catechist. Chi wetebia, excuse me. So the fact remains as we speak today from the entire part of the Gusii region. Bamwire Matiang'i. We are united against anybody who is challenging Matiang'i. Igochi kura Matiang'i achikonyara gusia nechi nyinge mono. Igotu wale gusababa gusi kasimule mwenspi. Bali botara amua gusupport Matiang'i, mo support. Ekara to mwe chinguru na abatali kuchuka ba presidential candidate. Na abatali kuchuka bwa kirogo keli. Enyale kanenga na abate chinguru chuko kwa mutwali aso gotetea bagusi because to aroro re aso bugambi bwa Kenya buliboni. Onye mumu ati mundomo bagendro tagocha. Rangi ga seno koleka na bogera. Boni yangu ra devolution conference yakanda 2 weeks. Chibasera ngishiko kwa sema billion. Igogo ikabuna bagusi twamwego chama gusupport Dr. Kengo Fred Matiang'i. Ndete ko basamiga bagusi ba mindosi mwabeta. Matiang'i kiroge ka kubori kibo president. Bange bino murama nyangi to muletara muneva una basai. Inchangole video strategically ko batega about that. But in the meantime the ndambate ya mangana birata to. Matiang'i nero chenjeti kuru aba Kenya kuru analog oji digital chi TV chi to bwada boni gachingia chi sukuru agachaka sibi kare chi sekichi alengo chi Al-Shabaab agachaka sibi boni gatu ikira si Kenya ko gendanze twamwire nganduka nti umuntu gutimu kiworo aba gusi ne vijana without considering tribe twaleta Matiang'i chi sababu echinchi saine buna mugusi kusukuma Matiang'i mpaka se ballot. Mpaka se ballot. Itogo sababa gaka abangina abasai tubwatera ne. Tutaragenda kenyingima abagusi tunsi pipado tokali tochamo kwanza tochamo. Tochamo tusukume Matiang'i to the level that we can. Gekogera omugusi tuso gwatana na sengenja abosoro. Itogo chugo chayo matukonzi. Na ko musana nene go chamo. Yatere chingaki otwara Matiang'i. Emiaka 20 na yaje kurugiza twatenya cyane. Bono twikira se Matiang'i. Togosaliri bageri nganto chitiamba buna magusi. Twachandike. Kusiantoga neti e university ya Nyamira yagachwe. Ntoga neti chipara cyagachwe. Ntoga neti dam e supply amati chinka. Bindebi mbigo chaga onye ndora chamo. Timothy Osemwangi ubija asogwa chapoindo mweba go subscribe bali mwantegerera ki spread the gospel mbiamono togomerane. My name is Abel Mukwa. Our number of interact na inja asimukwa times bono nondiga mukwa gusi fashion kindly support chinse muchonzi chemuranya mbiamono sana ni sawa sasa.